Askoremai Ghana Mai Sekyere East District Nana SUSUBIRIBI Krobea Asante Asokore na daroma ene na yaba beduru hayi se bentrebo sebe ofade a odekire enu nti na daroma ene anya su fefefe ebinum kura afre no Sekyere East Technical University enti ene yaba ha yeba ne abefa sa school yi ho enho abakosem emfoni ahodo dan ahodo ha nyina ne ama ewiaseman Sekyereman Asokoreman nyina ehunu de na SUSUBIRIBI Krobea Asante bantrebo an hobo tuturo akwa na dihye Asokoreman hene ajabe akwa na dihye kron na daroma ne nsaso ana school yi aba asetenan anunti yebewura school dan mu ni ama Asokoreman Ghana man nyina ehunu sabe mpanifo se asansa oyi ofade a odekire na SUSUBIRIBI Krobea Asokoreman da wase piao na piao Nana SUSUBIRIBI Krobea Asante Asokoremanhene Asorewura Gowura
anopa nso ya danyame ase na na SUSUBIRIBI Krobea Asante Asokore wura ASOKOREMANHENE benchireboa ne ho bon tuduro nsu ase akọ na de hye kron na da roma empuntudwuma oye no wasokore ani ASOKOREMAN mu na no ye kan court dan no ho asem enenso school a wasi na ASOKOREMAN mu ha a ne so bi mada ya kura de ye frɛ no Sekyere East Technical University efisa ye man mu ha Sekyere East man mu ha ye hu sa school yi nseso e wa ha eno nso yaba se ye ba abeka ho asem na mansan nyina ate de na SUSUBIRIBI Krobea Asante ASOKOREMANHENE oye abo ASOKOREMpuntuo ye kan nyina no ne ye pempuntuo ama ASOKOREMAN school no ye nwuye ye hia dan bebre ye hia ka kwan e wo school mu ha eno nti ye de to omanfo nyina anim no na ye san sere se momrai na omeboa yen na ASOKOREMpuntuo no enko nanim anopa nso muwura nana osai apia kubi nana ASOKOREMANHENE achempehene mene me papa nana ntwibo si akon nana ntwibo si akon na dwato afo he siao nana ntwibo si akon na ASOKOREMANHENE edwato afo he yana no pai yene Sekyere East TV4 yaba si ebe fa school dan hu ensem nyina na wiase man ASOKOREMAN Sekyere East mu nyina mu ahunu de na SUSUBIRIBI Krobea Asante ASOKOREMANHENE ohene ampuntuduma ehu hia no ohene a odwene ne man ho mo ahunu de na oye se mo hwe edan yi a sese ya yehunu ya nana ebeye school dan no ana obeye school yi no edan ya odi kan eyeye ena ewo ha yi na sa brade na me nya medi akonwa me papa nana anchibu asiakon ba men na ASOKOREMANHENE dwato ahene obeka ho abakosem kakra ama yatie ya frame nana antwibo asiakon mene nana manhene dwato afo hene nana SUSUBIRIBI Krobea Asante nana woso daye a de akye anu oyi akere onu na initiate sa project se opeso si technical secondary school ASOKOREMAN ha in 1996 no ya say yamra ni metwa asase a obi di school no ba sisuo ntimene surveyor bi ne friend Robert ene no ene ba betwa asase ene labor for betwa asase nti esi dan mienu ne di kan li sisuo ya sa dan mienu no na classrooms na sa classrooms no na dwaben hene na otuo serebo na dwaben man hene oni na bebue sa 2 rooms no ano ewo ASOKORE ha ebodwa na obebue ano emaye nipa e do mo hwe ase no na omo noso pa kakra bi ne do mbi school no a teacher fo aka twa nyina na SUSUBIRIBI Krobea Asante ono ana na dini botom sika etwa teacher fo reka otwa omo ka benfie be se enuma na se nan na nenu ulo twa ono ana dini botom sika twa omo ka sa se mekai se be sa benfie nan ana se mfie nu de odini botom sika ne etwa teacher fo no eka otwa onka akopem se akire aban esuo eji school no mo nana me busa se papa na omanhene kura de kura ntina wanye se sebe wo ba bebie factory oba ba ye factory bi ana se obaya di fufuro bia na school hu ana we se obebie school ehian ntia na adesua hu hian ntia na nana achempem unyu se nana SUSUBIRIBI Krobea Asante de enwoma de oni hu agoro yao enwoma de oni hu agoro
Ghana how poor ye knew Monsieur Huangro pa or Ghana Mem had ya, and this should be Krobea Asante. One tosso cry best and me and Sunday over tosso. Or you'll be a woman deal. Until woman no di can want a hindu, but I will be D. I'm woman near dear woman sooner and near dear or the first project. Any Krobea Asante Technical School here is here. And you're not having one sanana onya scholarship eko achimota ofiri Asokore sebe Asokore Asante Asokore ni ba awiamfo bi ba na onya akwanya eko secondary school ewa achimota otimi suade na nangoma sua ho hia na nadodo enti mom yankwae ne yanhwe school yi mu yankwa pro ne yanhwe adan hodo a ewo school yi mu mom yanko adan wo ya yehunu wey eye girls dormitory wey there wey any administration blog ni nyina eye there nanada Roma ose ye ema Ghana ban ebeboa no ema yesima school no enti wo hwa ye ntimi sinyu ye kura ankola no omunkom nanada Roma ena waya mana bedru pempenso we omunkom so wo hwa kura nanka hasei no nanka ye workshop wo say ema no nya ba bi nti ena ya convert no dormitory ade ama ema no we say there e classrooms ahanso ya classrooms na SUSUBIRIBI Krobea da Roma ana ya nya classroom we ama Krobea Technical Vocational Institute nti hasa nso e classrooms dia ya hunu no ha nso e girls dormitory afi said enkola si ba school mu ha no form one for no door so to the extent say e ma no kro mo nkodan we say mu omo nkodan we mu na SUSUBIRIBI da Roma ana ode ne nyansa ene ne modemmo aboa magana ban ababesi sa structure we ema no a omo yusu no say dormitory nti aha ye girls dormitory this is assembly so eboa ema yenya sa dormitory we ai structure we say so aya classroom I say aya classroom we say so wo hwe adan medical kire mu nyina ne nyina ye old structures na wo school mu ha dada structures dada na ewo school mu ha ene sa adan we say no na adan we say no na o mu dormitory o mu yusu ana wo no ho ano dormitory na wo no ho aye hunu no eno so aye school no dormitory dada na o mu yusu dan na wo no aye dormitory dada na o mu yusu na aka asem bi kire me se brebi na wo kwa brochire na no ti play mu ana one papa bi na papa na tene nchen ana one papa no edi nkomo ewo play no mu ana obusa ne se na ofri ana wose o me yo man hene ewo Asante Asokore ana na so busa ne se na so ofri na ono so se me so me ye ADB manager panipa na men so me koye workshop bi ewa brochire ana na se ane wodi wada Roma me wo school kasie bi ewo Asokore aya freno Krobea Vocational Technical Institute enti wada Roma se basa mo pempuntu djuma ade abagana mo wada Roma na mo adwene me ho enkoma na nimi di ye ebre bi o ne me kan no eno so ana ye behunu edan ya aka ye kwa kohunu yi enti yankwase ha na me nkokire wade sade me di kan ye no edan ya ye di kan hu ye ne de na ma hene de di kan pa na ma hene no na ode na ho den ni sika ono ani bottom sika esi saada no fa teacher fo gu mu a ono ani bottom sika tue teacher fo no ka sede me papa dwato hene kan ye no be ye mfie na mfie num ana ono ani bottom sika tue a omoka na eno achi ena one ADB ya African Development Bank managers no mu baako ekwochia ewo plane mu ana o kan school yi ho asem kire no enti eba se o ma ba ye project ewo Ghana no
ana papa no okaye nana ana obesi workshops mechanical workshops masonry workshop mako miensa osi administration block osi dining hall omusi kitchen omusi teachers quarters complex omusi principals bungalow omusi boys dormitory and almost fancy school die hu nyina school plot no nyina almost fancy ni nyina eno nti school yi say ya kan school ya bakwasem na oyi African Development Bank free mu a enye yie na meboa oyi na SUSUBIRIBI Krobea Asante free mu a enye yie ono kura de no wa se no na se de wa sakapoma na wa anwamu na dawroma na SUSUBIRIBI Krobea Asante na ASOKOREMANHENE banchirebo a enwoma sua ho hia no enwoma wura doctor na dawroma ana wose ASOKOREMAN medibibia mamwa ehon manfaso mpanimfo se wotete nipa na wode nyansa dua nipa timu a wo manager pade a obintimi nyimfiri ni nsem da eno nti school we ya was secondary schools ahodo mienu na wo krom ha a we ka ho amiensa ya wo tijania secondary school senior high ewo ha ya wo Ahmadia girls high ewo ha entina na school yi ba no wan pese obaye no secondary school nko a eno we no vocational technical ansano djuma se no de sakola akro owie school kura na sebe ni tie ni amwa no a wanyansa no djuma sebe sakola ba nante no oba no wi oyo no tramod de so ye mesi ni a ode ba ne bra oye carpenter ni a ode ba ne bra oye de pam ni a ode ba ne bra ana se ye hunu de fefei international SUSUBIRIBI Krobea dawroma wa ma ye court dan wa ma ye vocational technical institute nana piao ya da wase nyame sirawo nana ASOKOREMAN nya wank ya bedan banchirebo nyame sira nyame nto nkwam nyame ma nkwatenten nyame soso wanda yepa na watiri mu po odadwen a wodwen wa ASOKOREMAN ho no ne nyina emrem na ASOKOREMAN enya ho faso na piao say aye wood workshop here is the woodwork department. This is the place they take their practicals. Nti asa nyina ye wood workshop ye hwe machine sie ya omo cross cut machine and omo drill and omo bandsaw so na wo hayi na enam se omo exams nti omo convert workshops no bi no classrooms se da baya covid no ometimi spacing kola no nti aha nyina dan ya hu nyina woodwork department na omo wood workshop ana se ya yewoyi nti mama yanko other workshops nso na yanko fa ho nso aha nso ye automobile department ohweka ya ya nanantwi we say we ya boss na say dia ya we ya engine wa hu aha we na ya gearbox we su ya engine aha enti aha say aye auto department na pistol aha nanantwi ma pistol no so enti aha say aye auto department hey aha ye auto department nti mo nyina mo ye auto students enti mo beka se na acha na SUSUBIRIBI Krobea mo beka se nyame nsa no yo enti auto department na SUSUBIRIBI Krobea adaroma ana sadan we African Development Bank ombesima institution no mo yanko aye welding and fabrication nyame adom ya ba behia ochirechere ni ba ko ha ba che ochirechere ni ya fra say Barnabas nyanta chibidi ako ya from Barnabas nyanta chibidi ako
But your workshop ha ede na moye wa ha. Yeah, fabrication any welding ahodo. Welding ahodo. Patwai. Na you say akora no be wie school de. No hu. Esiso hunu so. Say ohunu so. Aye. Na Susubiri Krobea ASOKOREMANHENE da wase. Ba kokra e wo ha. Ankola ya na ye. Okola ya na ye canopy we ya hunu. Patwai. Onkola school for ya na ye we. 3 years umane. Final years. Final years. Oh, that's good. That's good. And to the Susubiri Krobea da Roma. Only African Development Bank. I know overseas our shop we ya. Ya de ya welding and fabrication. School for onkola na timi ya we. O we school na wan timi anya hwe kra. O we canopies. Na wanya bibi aton ade atoduane adi. Omanhene na Susubiri Krobea Asante wada Roma. Ba na ASOKOREMANHENE da wase. ASOKOREMANHENE da wase. Sawo pensema hodo atie a efa Sekyere East Sekyere pie mansini mu paade a ene ehwe Sekyere East TV wo YouTube ene Facebook sa amanyosem sa sikasem sa amamere economic issues anasa nsem a esisi social news a ni nyina no hwe Sekyere East TV wo YouTube ene Facebook ode nsem ahodo nyina ebebrew wo sa wo amanone sa wo Ghana ba bia wo bia Sekyere East nsem nyina no wo de bedaw Sekyere East TV papa efie ensem nko a